Dobar dan, dobrodošli u Delta Motors. Danas ću vam predstaviti novu generaciju BMW-ovog sport turera S1000 XR. Novi XR izgleda mnogo oštrije i agresivnije od svog prethodnika. Ono što prvo možemo primetiti su potpuno nove svetlosne grupe koje su sada potpuno LED. Kratka, duga svetla kao i LED pozicije. Bočne plastike su potpuno nove i daju motociklu neku agresivniju notu. Pored toga, sada imaju mnogo bolju zaštitu od vetra. Ove plastike takođe mogu biti i od karbona kao što su na ovom našem motociklu. Novo sedište XR-a, iako je zadržalo istu visinu kao svoj prethodnik, je dosta udobnije. Suženo je u ovom predelu, tako da će i niži vozači imati bolji osjećaj stabilnosti, imate bolju potporu i takođe sedište za suvozača je dosta šire i drugi je ugao, tako da vozač neće stalno trpeti pritisak od suvozača koji stalno klizi ka njemu. Na S1000 XR-u imamo jednu novinu koja je pozajmljena sa R1250 GS Adventure-a, a to je ova pregradica za sitnice. Tako da uvek možete staviti novac za putarinu ili dokumenta, da ne morate da skidate sa sebe rukavice, opremu i tako dalje na dužim putovanjima. Takođe, komforu dosta pridodaje i keyless sistem koji sada XR posjeduje. TFT ekran sada dolazi u standardu. Znam da će mnogi vozači sportskih motocikala žaliti za analognim satovima, ali BMW je i na to mislio. Tako da sada imamo i ovaj izgled satova, gde imamo potpuno sportski pregled, imate stepen ugao odbaranja motocikla, koliko koristite kočnicu, koliko koristite kontrolu trakcije. Imamo potpuno novi vizir koji je sada proširen i podignut, tako da imamo mnogo bolju zaštitu od vetra, što će svakako značiti na dužim putovanjima, kao i novi sistem podizanja i spuštanja vizira. Sistem nosača kofera je potpuno izmenjen, tako da više nemamo cevaste delove, nego su nosači kofera integrisani u sam motocikl kao kod GS-a. I tako da će sada samo stavljanje i skidanje kofera biti mnogo lakše i stabilnost kofera će biti veća. Izduv je potpuno promenjen, sada je mnogo skladniji i potpuno identičan kao na S1000 RR-u. Sam agregat, iako je ostao po snazi isti kao kod prethodnog modela, je skoro identičan onom iz novog S1000 RR-a. Snaga je ostala ista zato što stručnjaci iz BMW-a smatraju da sportskom tureru i ne treba više snage od 165 konja, ali je zato ovaj motocikl 10 kg lakši od svog prethodnika. I sam menjač je pretrpeo određene izmene, tako da sada 4., 5. i 6. brzina su produžene za 2, 4 i 8%, tako da je sad motor mnogo lagodniji za duža putovanja i čak je sama potrošnja smanjena za 10%. Nadam se da sam bar malo uspeo da vam prikažem novi S1000 XR. Za pravi utisak pozivam vas da dođete i testirate ovaj motocikl. Do sledećeg viđenja, pozdrav!